الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين ومن والاه. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن، خلق فسوى وقدر فهدى، بيده ملكوت كل شيء وهو يجيب ولا يجار عليه. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعث الله بين يدي عساة بشرا ونذيرا وداعي إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الأمهات المؤمنين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hörmətli mümin müsəlmanlar, azizli qardaşlarımız, indi barcha aslında o'sha yerdan eshitib biz bishotmiz. Alloh Rabbimiz o'sha juma soatlarini xayrli qilib, barakatli etib, qilgan duolarimizni, izliklarimizni o'z rahmati bilan qabul qilsin. Hech shaksiz endi shukrona saflardan bosib, Alloh subhanahu va taolo o'sha mezgillarni xayrli qilsin deb barchamizni salomlaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rabbimiz Allah, hürmetli mümin Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'de bizge indi anlatan, neşe edip Ramazan şerif aylarımızdan karşı alırlar. Bilgili Ramazan'da indi kullanılan, hamidi Racab ayları, Şaban aylarımızda biz indi şenanda turuşup şu Ramazan şerif aylarımızda dürüst edip, şifa edip, hamidi Allah kuşlanca, şundan qarşılarga biz indi əzirlənəriz. Heçliksiz şu turmuşda Allah subhanahu wa ta'ala bir ikənliyin ant edib, xeyirli nimetlərini, xeyirli yollarını Allah Rabbimiz barçasında edib, bu indi Ramazan şerif aylarımızda qarşı alır. İzgiliklər bilən, urazalar bilən, taravihlar bilən, zekat hamidi fitra sadaqalar bilən, izgilik bilən, Kur'an ayetləri bilən biz indi Allah'a şükür hazır. Kızganış, bizim arada indi dostlarımız, kardeşlerimiz, tuğanlarımız, şu Ramazan şerif aylarımızda indi məhrum olarlar. Çünkü indi koy bir adam balası niyetli, urazalar bilən, niyetli taravih partilerge, lekin indi ecel kilip jetkeş, şundan da indi bütün tuğanlar, dostlar yığılışıp ahir yılqa vakıflıqqa şundan da indi satarlar. Şu anlar şu kılmışta Allah Teala bize indi eyte Eyyuhellezine eman, iman getirgen bendeler, kutibe aleykumus siyam kema kutibe alellezine min qablikum le'allekum tettekun. Sizge kadar bulgan kavimlarga, kabilelerge farz bulgan gibi sizge de Ramazan şerif ayında oruç tutup farzdır ki. Yani bugün de biz indi anlayız. Eğer de Allah subhanahu wa ta'ala bizge mümkünçilik verdiğiken biz indi turuşamız. Cuma namazına gelirken şimdi bu farz, bu bizge gerek. Allah subhanahu wa ta'ala ile as-savmu li ve en eczihi ve azadu bineteli. Hem ecel saatında özü beğendi. Khasatan yani mahsus kişiler şirket Resulü Zeyde اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِنِيَتْ خَرُّ işniyetten tura hemen olası. Orada tutan vakitte nindi niyette, nindi fikirde, nindi ameller işliği Allah subhanahu wa ta'ala bütün isim bilir. Şu an böyle Cenab-ı Ramazan şerif aylarımızını kütüp zor olur edip kunakına hürmet edip kütükken vakitte biz ezerler, şöyle üstel kurarız, mühtelikte şistalıkta yurtlarımızını şöyle tutarız. Şöyle Ramazan şerif aylarımızda zor kunak olarak yani. Lakin kunakın vakti var. Hamide Ramazan şerif ayı eyyam-ı ma'dulat mahsus günlerdir. Allah'a Rabbimiz. Hamide şu olur, faziliyetli Ramazan şerif aylarımızına karşı alıp, birden bulup, Allah kuşkan amellerine kusunup, kıymak amellerine kıyılıp, İbtidai namazlarımızda, seher vakitlerimizde, iftar vakitlerinde, yana şöyle cuma vakitlerimizde, hamide hümmet olğanda Ramazan şerif ayında şunday
dert haminde şu şunday nimetini Allah Teala inde mahsus etip mümin Müslümanlarga verir. Haminde biz bilemiz her vakit zekat, sadaka, izgilikler, Kur'an oku, yana şulay ittikaf, şulay Allah Teala'ya yakın ayu bir usulü bulup durar. Kadir kişisi her bir izgi ameller için Allah Teala'ya ecri saflarını kubret beğendik. Şu an böyle bütünümüz tırışamız. Şu Ramazan şerif ayında izgilikler kubret kılırlar. Zekatlerini bir fitralarını bir haminde şifalanıp Allah Teala'ya yakın ayırma tırışamız. Allah arkamız bizge inişinden da ile şu tırmışta eğer eden olası nimdedir yaxşılık kılsa, haminde dua kılıp sırasa Allah Teala onlara bir yokum değil. Hatta Ramazan şerif ayı onlara bir delil. Allah Subhanahu ve Teala Gafur Rahim, Gafur ituşu hem bizge bu Ramazan şerif aylarımızı bule getirmeye. Eğer adam olası kronik oğlu sohbet razı tutalmasa Allah hafız yıllarını kuşedir. Eğer de musafir olarak seferde bulsa kişi Allah Teala pazara kaldıramaz diye. Lakin şu Ramazan şerif ayında razı tutalmıştır çünkü onun ecri savabı, onun lezzeti hamdemi fakat şu oylarından hamidi mahsus günlerde gelmedi. Eğer de adam olası der mahmur sıratını kaldırsa onları kaza edip şöyle orazalarını tutuktular. Eğer de adam olası havamlı onun kronik oğlu var haminde çok muvafık uzmanlansın da bu cihatta süzgenliyken hiçliksiz Allah Teala miskinlerini, zayıflarını, fakirlerini aşatırız diye. Fidye sadakalarını birimiz tüleriz diye. Yani Allah Teala bize yollarını aşar. Çünkü eğer de adam olası mesleğinde min olur, min burada tutalım ki Allah Teala buna yok. Eğer de bir Müslüman kişisi orada tutarken bunda ile sıram dua gadet boyunca orada tutarken o çünkü namaz tutuyor. Koşan nasıl var bitirdi? Senin meşikkeyiz eyleler min telim orada tutarlar. Hamide gadet boyunca kişi şulay ilergen 3 gün oldu. 3 gün ortada hamide 3 gün tınla tutarlar. Bunda indi deriz anlatırlar gerek. Yani başka ayda nefil orazasını tutup bula şulay. Lakin Ramazan şerif ayı bu indi bir ay devrinde orazan tutarız. Hem koy şakta eden olası mesela namaz okumasa da orazana kapılsa yani Allah Teala yollarını bu yollarını aşar. Namazda basılı ol. Lakin ilk birinci bizimde kutlar kardeşim, dostum elbette oradan insan Allah Teala sana bereket verir. Yollarını aşar. Onları indine şirket alır, gayet ile başlayışlar içinde. Bu olan muhitini size hamide Allah anırsar çıkarır bir namazda da bastırgatırır. Çünkü cemaat nasihat kılan vakitte dürüst onlarda gerek. Biz de bir vakit namazda bir bizilde basmadık mıydı? Çünkü kişinin hali onlarda gerek. Katı belirlişe anlatırlar. Madruluk bilen, yaxşılık bilen, uz misalı bilen Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizge indeydi. İndi Cenab-ı Çiğnan'da Allah'ın rahmeti bilen şu Ramazan şerif aylarımızda Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennet ışıkları başılardı, cehennem kapıları yollar, hem şeytanlar şıldırma verildi. Bizge bir mümkünçilik izgilip kılırlar. Üzerinizden kullanırlar. Hem Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ahırlık mümkününde Çinanda bu bulan cevaplıqını nığırak özü de qılğan, hem başqalarına uyarqan qübrət izgiliklər qılır işi. Eğer de mesela biz bilemiz iken nindir işlerini işlesek, nindir netice bu. Şu neticeye girişir için biz nindir ilerek dursak, nindir dualarını kılsak, yaxşılıklarını kılsak Allah da bizge ecir savab verir.
Bunda endi chindan da Alloh tugul, bunda endi ishonu kerak. Shunga ko'ra Alloh taolaga biz ishonib, la ilaha illalloh Muhammad rasulullohga to'g'ri qolib, biz endi turmushni olib boramiz. Endi Alloh haqqimiz endi shu Ramazon sharif oylarimizni inshaalloh qarshi olib, izgiliklar qilib, birdan bo'lib, inshaalloh kelasi Ramazon sharif oylarimizda birga Alloh Alloh barchamizga nasib etsin. Endi janob Ramazon oyi boshida butun Rossiya xalqi o'zina boshliq saylovlar qo'yishi. Boshliq saylovlar qo'yishi hamshirdan da Rossiya prezidenti saylovlari kuni 15-16 hamda 17 martda belgilandi. O'sha javobni chindan da endi janob har bir musulmon kishisi javobli ekanligini anglab, bu javobli chorada qatnashib, o'zimizning gражданlar bo'lishimizni o'ta shista vijdan bilan tovush berib, Alloh subhanahu va taolo rizolariga erishishga barchamizga Allohdan nasib etsin. Endi chindan da janob Alloh Rabbimiz Ramazon sharif oylarimizni izlikda, yoshlikda o'zgartirib nasib va muyassar qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va sami'u duo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi ajma'in wa man wala. Уважаемые единоверцы, мы все знаем, что идет подготовка к священному месяцу Рамадан, и Всевышний нам дает возможность поститься, делать добрые дела, и дай Аллах Та'аля, чтобы мы смогли достойно встретить этот замечательный благословенный месяц, провести его в поклонении. Ну и самое главное, конечно же, чтобы мы смогли получить удовольствие Всевышнего Аллаха. Господь миров в Священном Коране говорит, что именно эти дни, они определенные, то есть пост месяца Рамадан является обязательным предписанием для каждого верующего человека как одной из форм поклонения Всевышнему Творцу. Соблюдение поста – это определенное количество дней, а кто из вас будет болен, либо окажется в пути, тот восполнит пропущенные дни поста после окончания месяца Рамадан. Те люди, которые уже не смогут физически восполнить пост по причине статуса, немощности или болезни, выплачивают фидия, милостыня в денежном эквиваленте или кормят бедняка определенное количество дней. Если человек даст большую сумму, это будет лучше для него. Если вы будете соблюдать пост, это будет лучше для вас, если бы вы только знали, говорит Всевышний Господь. Пост – это воздержание от пищи, и, конечно же, мы понимаем, что не только от этого, и сразу мы понимаем, что после захода солнца, да, все то, что было запретно, в адекватном понимании становится разрешенным. То есть пища, мы можем также общаться, ходить, и на самом деле священный месяц Рамадан, он дает нам возможность задуматься о себе, о своей жизни и, конечно, о своих поступках, которые мы совершаем ежедневно. Уважаемые единоверцы, не только подготовка к священному месяцу Рамадан, да, у нас сейчас, но также мы знаем, что предстоит важное событие, которое необходимо для устройства нашего государства. Это выборы президента нашей страны. Они состоятся с 15 по 17 марта этого года. И мы, как мусульмане, как граждане, не должны оставаться в стороне, а должны проявить свою здоровую гражданскую позицию и прийти на избирательные участки в эти дни. Пусть Всевышний Аллах Та'аля даст возможность встретить вместе этот замечательный священный месяц Рамадан. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалям.